ne znam da se pojavim više. Pošto Aca Da. je i Aca meni... ti je rekao da je dobro odabir pesama, u Da, smislu svidjelo mu se to što je čuo, ali da stekao je zapravo utisak kao da ti hoćeš da imitiraš Šabana, izvođače, da. čiji si pesme izvodio. Da li se ti slažeš sa tim ili jednostavno si ti izvodio te pesme nekako kako si ti osjećao da treba? Pa osjećao sam tako kako treba, a inače ne bi se složio s tim s Acom da sam ja imitirao Šabana, pošto, evo ovako ću da kažem i javno i na kamerama, evo i pored malih ekrana, Šaban je bio jedan i niko više neće pevati kao on, ali ja volim tu vrstu muzike i voleo sam njegov rad, kako je istekla njegova karijera. Ne trebam puno da pričam o njemu, pošto su svi znali ko je bio Ma Šaban naravno, Šaulić, mislim da su ali iskreno da kažem, ja njega nisam imitirao, nego ja sam otpevao na svoj način, da sam ja poskidao tačno... Kako si ti osjećao, Da, apsolutno. tačno sve kako ide pesma, jesam poskidao, a to što su rekli kao i vidim i ruka i pokret, to sam ja isto sa tako rukom kad Pa dobro, pevam. mislim, ono nije Šaban zaštitio prava na taj pokret. Jeste, u pravu Da, si, a ali jeste, mislim, svako može da radi šta hoće, mislim, sa rukama, okej, stvarno, ne znam da se pojavim više.